munsi wa kane imirwano ikomeje kwimukira mu bice bigiye bitandukanye mu gice cya Rucuro, ariko nakubwira yuko muri zone ya Minembwe ho ari ibicika. Ni imirwano ikomeye kandi ikaze mu gitondo cya kare muri teritwari ya Rucuru ndetse no mu Minembwe bizakaze. Ni mu nyemberere duheri Rucuru tubabwira ibiri kubera mu bice bitandukanye bya Buramba, turebe piage cible mu bice bitandukanye mu mudugudu wa Kanzanza uherereye muri groupe Mabinza kilometero 100 uvuye Igoma. Turebe situation hari nidusoza kandi turaza kujya muri side Kivu turebe ibijyanye n'ibiri kubera muri Minembwe kuri ACTU Minembwe Karinga ukomeza Mikenke afatwa nk'ari strategic high ground kuri ubu imirwano yakaze muri teritwari ya Rucuru. Ndakubwira ko kuva mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa kane w'icyumweru ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa gatatu 2026 amakuru ari guturuka kuri local informo zacu ziriyo ndetse na undercover zihagaze ku mirongo imbere y'urugamba muri teritwari ya Rucuru. Baratubwira ko imirwano ikomeye yakaze, aho batugaragaje ko situation ari tactique ikomeye komeje kuba hagati mu buryo bukomeye nyuma y'ibikorwa bya nijoro. Bigaragara ko hagaragayemo piage cible mu gace ka Buramba cyane cyane mu mudugudu wa Kanzaza uherereye muri groupe Mabinza kilometero 100 uvuye Igoma. Situation tactique ku mirongo y'urugamba, makuru ari gutangwa na local informa ndetse na undercover muri ibi bice. Aravuga ko elema M23 zafatanyije zagaragaye muri iki gice mu ijoro ryo kwa gatatu rikira kuri wa kane, aho bivuga ko ari unité légère de infanterie zivuga ko zinjiye mu mudugudu witwa Kanzanza mu buryo bwihuse zikora opération de ratissage mu ngo z'abaturage. Rero bari kubashinja ko bivye abaturage baravuga ko abarwanyi bakoze foi asymétrique mu ngo zitandukanye bakajyana ibikoresho birimo ibiribwa, amatungo magufi, telefone ndetse n'amafaranga. Nkuko rero bigaragara, biravuga ko rero ibi bigaragara ko byakozwe kugira ngo birinde contact indirect avec le combattant. Nkuko bigaragara nuko kugeza ubu rero biri kuvuga ko M23 ishobora kuba yatwaye iby'abaturage. M23 ntacyo irabitangazaho. Ni inkuru yatangajwe n'abanyamakuru babogamiye cyane ku ruhande rwa Kinshasa barimo Daniel Micombero. M23 nta kiratangaza, nigira ikitangaza turaza kubabwira. Reka noneho tuje ku mirwano ikomeye iri kubera muri teritwari ya Fizi, aho rero amakuru yize bari guturuka mu misozi miremire Mikenke muri teritwari ya Mwenga mu ntara Kivu y'Amajyepfo aragaragaza ko imirwano ikomeye ikomeje hagati y'impande zihanganye MRDP twirwaneho ndetse n'igisirikare cya leta. Imirwano iri kubera mu misozi miremire Minembwe, Karingi na Mikenke afatwa nk'agace kari strategic high ground mu rwego rwa gisirikare. Ugenzura akagace bafite ubushobozi bwo kugenzura inzira nyinshi z'ingenzi zitumanaho ndetse n'imigenderanire y'ingabo bizwi nka military supply lines muri aka gace. Huko amakuru ava ku mirongo y'imbere y'urugamba bivuga frontline reporter aravuga ko ingabo za MRDP twirwaneho na M23 zatangije counter offensive ikomeye kuva mu gitondo cyo kuri uyu munsi zigamije gusubiza inyuma ihuriro rya Fardc ryari ryatangaje ko rigenzura Mikenke yose mu minsi iri imbere. Iyi counter attack yakozwe mu buryo bwa Moavre welfare, abarwanyi batwirwana M23 bagabye ibitero baturutse ku mpande zitandukanye bakora flanking movement bituma ibirindiro bya Fardc bitangira gusenyuka. Amakuru ari guturuka ku mirongo y'urugamba aravuga ko abarwanyi batwirwanaho bashoboye gufata ibice byinshi parameter defense za Fardc basenya zimwe muri forward operating position zari zarubatswe hafi ya centre ya Mikenke, basunika inyuma ingabo za Fardc zigana mu misozi iri hagati ya Minembwe ndetse na Karingi. Abasasanguzi mu bya gisirikare navugishije bambwiye ko Fardc iri gura n'ibibazo bikomeye bya logistic command coordination ndetse nihuza bikorwa hagati y'imitwe itandukanye. Iri huriro riravuga ko rigizwe rero n'ingabo za leta wazarino ndetse n'abasirikare b'u Burundi bagowe bikomeye n'ibiri kubera hangaha. Nkuko rero bigaragara biravuga ko n'ingabo za Ngora ziri kugerageza kuza gutanga umusada
kuri Zaxi. Nubwo rero ari ihuriro rinini, amakuru ari kuva ku kibuga cy'urugamba kuri undercover muri ma 23 na MD paravuga ko habayeho breakdown muri command structure bituma ingabo za M23 zunguka amahirwe akomeye. Mu masaha ya nyuma y'imirwano bamwe mu basirikare Fardc bagaragaye bari muri tactical withdraw basubira inyuma mu rwego rwo kwirinda ko bagurukwa na M23 nkuko rero biri kugenda bigaragara. Bikaba rero M23 maze kuba yafata dominant high ground hafi y'centre ya Mikenke. Amakuru dufite aravuga ko imirwano yo ku munsi w'ejo yaranzwe kandi n'urupfu rwa koloneli ukomeye witwa TP Ngonjore Orikwa uzwi cyane ku izina rya 00 wari umwe mu bayobozi bakuru ba Fardc warushinzwe ibikorwa bya operation muri Mikenke ndetse na Minembwe. Umusirikare arashinzwe operation and command y'ingabo za Fardc. Biravugwa ko rero kuri ubu urugamba rwahise rucurama kuko abari kuri Yaxi babuze ubayobora cyangwa bakomandinga muri operation bari gukora. Abasasanguzi mu bya gisirikare nabo navugishije kuri ingingo bambwiye ko Mikenke ari imwe muri strategic choke point mu misozi miremire y'umurenge kuko ifite akamaro gakomeye kanini. Bangaragarije ko hari junction y'inzira ihuza Minembwe, Kalingi na Mwenga ndetse uhari abagenzura supply route cyangwa inzira yo kuzana ibikoresho muri iyi misozi, kandi barambwira uti ni ibi biratuma ugenzura ibice yongera kubona amahirwe akomeye. Nkuko ro bigaragara biravugwa ko urugamba rwo rukomeje nkuko roko informo wacu Safari agiye gukomeza tubwira ido nido kubiri kugenda biba. Bwana Safari wongeye kwirirwa neza? Mwiriwe Safari, tudatinze rero turagira ngo tujyane muri ibi bice tubwire situation hari gaze gute ku mirongo y'imbere y'urugamba biri kuba ni ibiki kugeza magingo aya. Magingo ya urabona yuko ihuriro rya Fardc ryongeye kugarura drone mu buryo bwo kugira ngo barere hamwe buryo ki bacinege umwanzi bitewe n'uburyo abemereye nabi. Biragaragara ko bikomeje kugenda bigusha mu mutego ukomeye AFC iri kugenda itega ihuriro rya Fardc n'abafatanyabikorwa bayo bari muri biriya bice, ndetse bakomeje kugenda bagwa mu rugamba bitewe n'uko kano gace gasa nkaho n'ubundi kabaye irimbukiro. Kano gace ka Gakenke ugafite abakontorora n'ubundi abakontorora ino centre ya Minembwe ndetse n'aho hose hafi no ku kibuga cy'indege. Ni nayo mpamvu ubona yuko imirwano ikomeje kuhabera bitewe n'uko ari agace k'ingenzi mu buryo bwo kurinda hano centre ya Minembwe. Bigaragara ko bitari buze koroha, ndetse ubona kugeza saa hii imirwano igikomeye kandi ikomeje mu buryo bukomeye, aho ihuriro rya AFC riri kugenda ritega amadeployment ari gukorwa n'ihuriro rya Fardc ndetse bikabagwa nabi. Ubona yuko ibintu byahinduye isura saa hii. Kugeza ubu impinduka zakozwe nize kugeza ubu kubiri kubera ku mirongo y'imbere y'urugamba kugira ngo ma 23 ndetse na MRDP twirwaneho babashe kuba bageze kuri icyo gikorwa basoje. Nakubwira yuko impinduka zikomeye nuko ubu maginga ya ubugenzuzi bw'utu duce, kuko nubwo ari kano gace ka Mikenke ndetse n'agace ka Gakenke saha gusa, kuko na za Bitambo urugamba ruracyahinanye. Ahangaha ni hejuru mu ndondo, aha ni muri gutuma ya Bijombo, naho hakomeje kugenda nyine haboneka ubwo buryo bwo kugira ngo barebe buryo ki bagenda bafunga izo nzira kugira ngo bibafashe mu kurwana cyangwa mu kugerageza kuba hari icyo bakora kugira ngo barebe buryo ki bahashya wenda umwanzi. Ariko bikomeje kugorana. Drone ubu nibwo zitagiye kuza, nta bisasu zari zatera ziracyatata zireba aho abasirikare bari, kuko bivugwa ko ihuriro rya FPR ryamaze kubaka ubwirinzi bukomeye muri biriya bice bya Minembwe. Akaba ari nayo mpamvu usigaye ubona urugamba rutakigoye ku rwego rwo hejuru. Ubundi bisigaye bisa nkaho bigoye bitewe n'uko hari uburyo bw'inuza
bw'ikoranabuhanga rikomeye mu guhagarika ibi bitero by'amadrone, ndetse byagiye binagaragara ko ihuriro rya Fardc risa nkaho ryamaze gufatwa neza bugwate n'iri huriro rya FRT, nuko ibitero basigaye bagaba bisigaye biseyiringa kugeza amaginga. Rero urabona yuko AFC na MDP twirwaneho bakomeje guhashya umwanzi kandi ku rwego rwo hejuru, aho nakubwira ko hari paratuyi zigera muri 3 z'abangora batikiriye muri iriya mirwano, uretse ko batabitangaza neza, ariko amakuru mfite 100% izi paratuyi 3 n'ubundi zaguye zije gutanga umusada. Bigaragara ko n'ubundi ihuriro rya AVIS ryamaze gufata umwanzuro ukomeye wo kubanza gukemura imirwano iri kubera muri biriya bice, kuko urabona ko imbaraga zose bari bafite mu bice byo kuri Plaine de Ruzizi zose bazizanye muri ibi bice n'ubundi bya Minembwe. Ahandi ubona ko hari kwitegurwa ibintu bikomeye cyane ni muri ibi bice n'ubundi bisatira n'ubundi umujyi wa Uvira. Yego, bigaragara ko imyiteguro iribanije, ndetse akaba ari nayo mpamvu wenda bashaka kuba ari kwimura ibikoresho babikura mu mujyi wa Uvira, bakaba bavumbura amakuru akomeye ko AFC ishobora kwinjira n'isaha iyo ari yo yose. Nicyo nakubwira, imyiteguro urabona ko ikomeye nyuma y'aho AFC nayo ikoze deployment ku munsi w'ejo y'abasirikare bafatika bakaza mu birindiro bikomeye hano muri ino misozi ya za Remera. Hari ibirindiro bikomeye ndetse naho hari n'ikoranabuhanga. yego, ubwo rero urumva bashaka kuba ari bwo bwoba bagize bwo kuba bafashe ibikoresho bisa nkaho bifite ingirakamaro bakabijyana ibaraka. Urumva rero niko uno mugoroba uhagaze, kereka hagize igihinduka, kuko buri saha muri ibi bice n'ubundi hari ibihinduka bigahita bigaragara magingo aya. reka dukomeze n'ubundi tuje ku byatangajwe na Perezida Evariste Ndayishimiye wahawe inshingano zikomeye. Ubwo turaza n'ubundi nabwo duhita tujya ku index nawe tubwira uko bihagaze. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yasezeranyije gukora ibishoboka byose kugira ngo umushinga w'ubumwe bwa Afurika wo gucecekesha intwaro kugira ngo abaturage ba Afurika babeho mu mutekano, mu cyubahiro n'icyizere nyuma yo gutorerwa gutegeka uyu muryango. Ndayishimiye yatorewe mu muhango wabaye ku wa gatandatu ku cyicaro cy'umuryango w'ubumwe bwa Afurika i Addis Abeba muri Ethiopia mu nama isanzwe 39 y'abaperezida n'abakuru ba za guverinoma. Ni ubwa mbere u Burundi bugeze kuri ubu butegetsi bwa Union Africaine mu isimburwanwa rya buri mwaka hagati y'ibihugu 55 bigize uyu muryango kuva mu mwaka wa 2002 ubwo Union Africaine yasimburaga Organisation de Unité Africaine yari yarashinzwe mu 1963. Mu ijambo yavuze ku wa gatandatu Addis Abeba muri Ethiopia amaze gutorerwa uwo mwanya, Ndayishimiye yagize ati nta gihugu na kimwe cyo muri Afurika cyagakwiye kuba cyongera gukoronizwa, guterwa cyangwa se gihatirwe kuyoboka ubutegetsi ubwo ari bwo bwose bw'amahanga mu kinyejana turimo cya 21. Perezida Ndayishimiye ageze kuri uyu mwanya mu gihe mu bice binyuranye muri Afurika kirangwa intambara, by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari bikaba bikomeje kugenda bikara. Kuva mu mpera za 2021 twe binyeshyamba wa M23 uri mu ntambara n'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo mu buseruko bw'icyo gihugu. Impande zombi zirutse kongera kwemeranya ku gahenge. U Rwanda rushinjwa gufasha inyeshyamba za M23 ariko rukavuga ko rwafashe ingamba z'ubwirinzi rukabihakana. Ku busabe bwa leta ya Congo, u Burundi bwohereje ingabo muri iyo ntambara kurwana ku ruhande rwa leta y'icyo gihugu. U Rwanda narwo rushinja leta y'u Burundi kuba rwarahisemo kwifatanya n'abashyigikiye kandi bagakorana na FDLR, umutwe w'inyeshyamba urwanya leta y'u Rwanda ukora mu burasirazuba bwa Congo, ugizwe na bamwe mu banyarwanda bashinjwa kugira uruhare rukomeye muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Mu ijambo rye, Ndayishimiye yaciye umurongo ku ijambo amahoro avuga ko ibura ryayo
riri mu zatumye Burundi bucerererwa mu iterambere. Yavuze ko amahoro n'umutekano bidashobora kugerwaho muri Afrika mu gihe akiri ibihugu biterwa mu nyungu z'amahanga cyangwa se z'ubukungu z'ibihugu bikomeye. Yongere ko ubutegetsi bwe Union Africaine yifuza kubona ijwi rya Afrika rirangurura rikavuganira iyubahirizwa ry'amategeko mpuzamahanga, ubusugire bw'ibihugu byacu n'uburenganzira bw'abaturage bwo kwigenga. Nyuma yaho ubutumwa yatangaje ku rubuga nkoranyambaga rwa X, Perezida w'u Burundi yashimye abategetsi bo muri Afrika ku bw'icyizere bamugiriye, avuga ko Burundi bwakiranye icyubahiro cyinshi no kwicisha bugufi. Yagize ati nshimiye byimazeyo abategetsi ba Afrika ku cyizere bangiriye mu kunshyira ku mwanya w'umukuru w'ubumwe bwa Afrika hamwe n'icyubahiro cyinshi no kwicisha bugufi. Burundi bwemeye inshingano no kwitanga butizigamye mu gukorera umugabane wacu n'abaturage bawo. Perezida wa Congo Felix Antoine Tshisekedi na Dr. William Ruto Perezida wa Kenya ni bamwe mu bategetsi bifujirije Ndayishimiye ishya n'ihirwe mu mirimo mishya. Mu ijambo yavuze ku wa gatandatu, Ndayishimiye yavuze ko icyubahiro bahaye Uburundi cyanditse amateka. Ati imbamutima zanjye zitumye nibaza nti ndinde wo kuyobora Afrika yose mu cyerekezo cyayo muri uyu mwaka. Mbijeje ko Burundi buzayobora ugutega amatwi, ukutabogama n'ubufatanye na bose hagamijwe neza ya bose. Yashimye Perezida wa Angola João Lourenço asimbuye kuri uwo mwanya ku bikorwa yakoze nkuko Ndayishimiye yabivuze, birimo koroshya uburyo bw'imikorere y'umuryango no kuvugurura uburyo butanga umusaruro bw'inzego zifata ibyemezo. Yasezeranyije ko Uburundi buteganya gukomeza muri iyo nzira no kongerera imbaraga ijwi rya Afrika ku ruhando mpuzamahanga no kugira uruhare cyane cyane mu iyubakwa ry'imitegekere y'isi irushijeho gushyira imbere ishyira mu gaciro igana kurushaho kandi irushijeho kudaheza. Ibijyanye n'insanganyamatsiko y'inama 39 ya Union Africaine igaruka ku guharanira ko amazi meza n'ibikorwa by'isuku n'isukura bigera kuri bose mu buryo burambye mu rwego rwo kugera ku ngamba mu cyerekezo cy'umwaka wa 2063. Ndayishimiye yavuze ko Afrika itagera ku iterambere Abanyafrika badafite ubuzima bwiza ngo bitabire umurimo. Ati ibura ry'amazi meza n'ibikorwa by'isuku niyo tandaro ry'indwara zishobora kwirindwa, itakara ry'umusaruro, guta ishuri no kugirwaho ingaruka kurushaho bivuye kuri iki kibazo. Ni ibi rero yatangaje Bwana Safari. Ndagira ngo rero tugenda tugana ku musozi ugenda duha n'izindi update ku byo waba ufite tutabashije kukubaza. Ikindi nuko muri teritwari ya Karehe naho ibintu bikomeje kuba bibi, ni muri ibi bice n'ubundi bya Rumbishi kundi y'aba FDR ubona ko byatumye n'ubundi igisirikare cya AFC gikura imbaraga zikomeye. n'amakuru mpawe na mugenzi wanjye uherereye muri biri wayampaye nyine akambwira ko impamvu ikomeye uherutse kumva ko hari abasirikare ba AFC bavuye muri Warikare bikuyemo hafi na za Pinga. Impamvu ikomeye nuko bagiye guhangana n'ubundi ni FDR ikomeje kukameza, ndetse ubona ko ngo ifite imbaraga muri no teritwari ya Zakare. Urumva rero ni update zari z'umugabo n'ubundi tagize nyene zidafite aho zihuriye n'amakuru yirirwa avugwa n'iki. Urumva ko ashya wumva ko n'ubundi AFC gifite akazi gakomeye kuko ibacyagabwaho ibikero mu bice bigiye bitandukanye. Kugeza ubu ku bijyanye na Madame Viviane uherutse Igoma, abaturage babyakire gute kubona indege yongera kurandinga ku kibuga cy'indege cya Goma? Bamwe bakavuga ko ari n'urugendo rushobora gufungura n'izindi ndege. Maginga benshi baracyafite urujijo ndetse bafite n'urwikango, kuko usanga ku mpande zose iyo wumva abaturage bavuga ati iyi MONUSCO n'ubundi icyo ishaka ni inyungu zayo, ndetse bamwe baravuga ati ntabwo bizakunda kuko bamaze haba kuri kote
ya Kinshasa bamaze kuvumbura uko ikora, ndetse bidasubirwaho M23 barayizi neza, uretse ko nabo nta kundi babigenza kuko itegeko ririshoboye kuremera, ariko urabona ko abaturage nabo bari kuvuga ko n'ubundi ikibagenza ari ukuba bashakira ahandi bajya gushakishiriza imibereho, ndetse ubona yuko bitazigira binakunda bitewe n'uko igihe babivugiye magingo aya iyubahirizwa ryari rimaze kujya mu bikorwa, kandi urumva ko bigiye guhita bidindira kubera yuko uyoboye uno muryango urumva aratanga ibyemezo, urumva bahise bamushyira ku buhuza, biranashoboka ko ariyo nuza ari bukore. Nicyo kintu kiri kuvugwa, benshi bari kuvuga ati ibi noneho ntibiri buze gushoboka kuko ntabwo umuntu wazana umutekano mu gace kandi ari uri kuwuteza, ntabwo byashoboka. Urumva ni ikibazo gikomeye cyane, abaturage bari kuvuga ko ibi ngibi bya MONUSCO baraje kuyivumbura n'ubundi nta kimariye ngo abaturage abenshi cyane cyane nk'abawazarendo bumvishije MONUSCO yaje nibwo bakoze imyigaragambyo mu mujyi wa Uvira, ngira ngo sinzi niba utarabyumvishije. Urumva rero navuga ko nta cyiza cya MONUSCO n'ubundi nuko bimeze, nuko biba bihagaze, nta cyizere baba bayifitiye nayo ubwayo. Yego Safari, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. Yego namwe reka tubashimire, namwe mbanywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kuri mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaho dukurikiye bwa mbere ushonde sabone, ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.